#wenzeni uMax. Kubo bonke abangifisela okubi, kubo bonke abangicabangela okubi ngenxa yezinkulumo zami ngesilo. Umbuzo omkhulu uthi #wenzeni uMax. What wrong did Max do? Wenzeni uMax? Yonke into ekhulunywa uMax ikhona la kwi-public domain, ikhona la ko TikTok, ikhona ko Facebook, ikhona kwabezindaba. Yayikhulunywa iyo ngqo indlunkulu. Yonke into ekhulunywa uMax yayikhulunywa uNdlunkulu ngqo. Indlunkulu yonke ihlangene iyona yayikhuluma zonke lezi zinto ezikhulunywa uMax. Namhlanje uma ngabe seyikhulunywa uMax, uMax ekhuluma into eyaziwayo. Into eyaziwayo eyakhulunywa in public. Sethi uMax uyadelela, uMax uthukisilo, uMax kumele abulawe. #wenzeni uMax ngoba yonke into engiyikhulume emavidweni ngithathe into eniyaziyo nani yayikhulunywa indlunkulu in public ngesilo. Yayikhulunywa indlunkulu in public ngesilo. Isilo sihambe inkantolo in public nibhekile. Namhlanje uMax mayengakhuluma ngesilo esigijime inkantolo, uMdlokombane akaza gijime inkantolo. Zonke izilo ezabuza ayikaze gijime inkantolo because they understand the position yokuba isilo ukuthi i-above then inkantolo. Abaseshi nezimantshi nabashushisi beyinkantolo bangaphansi kwe-authority yesilo. Asikwazi isilo ukuhamba siyosubmita siyosho oh my lord eyinkantolo ngoba isilo isona esingaphezulu kwayo yonke imibuso. Lonto mayikhulunywa uMax uthi uMax uthukisile, uMax uyadelela, uMax kumele abulawe. Wenzeni uMax? Wenzeni uMax ngoba uMax uthatha into ekhulunyiwe vele wayiphinda wayikhuluma. Wenzeni uMax? Iphutha lika Max ukuthi uMax akakwazi ukuhlala phezulu kwamasembu. Nali iphutha lika Max. Umahluko kaMax ukuthi nina nithatha amanyala nihlale phezulu kwawo nwadle nwagwinya. uMax akawudlu rubbish. uMax akahlali phezulu kwamasembu. Mina ngiyawa expose amasembu ngoba ayanuka. Ileyo ilo umahluko phakathi kwami nani. Ilo umahluko phakathi kwami nani. Yonke into engiyikhulumeni ngesilo injengoba injalo yayikhulunywa indlunkulu yonke. Akukho engikuedile konke kwakhulunywa indlunkulu. Ayibulawanga ngani indlunkulu? Ayizingelwanga ngani ngezibhamu? Thiwe indlunkulu ithukisile. Why indlunkulu ingazingelwanga ngezibhamu ibulawe? Ngoba yasinikeza izinto esasingazazi. Namhlanje siyazikhuluma ngoba sayithatha kuyo indlunkulu okuyifamily yesilo. Ubaba omncane wesilo uyena obeyispokesperson sendlunkulu ekhuluma nabezindaba zonke lamahlazo namanyala nemikhuba yesilo uMax ayirepeatayo. Ngoba mina ngiyaphinda nje. Mina ngiyarepeata futhi ke angikukhulumanga konke. Okunye ngisaba nokukuthinta indlela okusabeka ngayo kwesilo. Okunye ngisaba nokukuthinta. Uyabona? Okunye ngisaba nokukuthinta. Konke kukhona. Manje kufuna ukwazi kukhona kula kuma social networks. Kula kuma social networks. Bekune page la ku TikTok ebelibizwa ngokuthi iPrince Nqoko. Lelo page lelo bekukhona yonke inhlobo yezimfihlo namahlazo namanyala kaMisizulu. Abalibuka lelo page ngalezo khathi lezo
mhlambe bawa downloada lo ma video banawo ayikho into entsha ekhulunywa uMax uma ngabe nithi uMax ufanele afe nithi uMax uyadelela wenzeni kanti uMax yini entsha ekhulunywa uMax ngesilo engakazi ikhulunywa indlunkulu iphi inhlamba ethuko uMax ngesilo engakazi ikhulunywe indlunkulu wenzeni uMax fonelwa inyoni la ziyangifonela ziyangisabisa ngibuza umbuzo oyi1 ngithi yini entsha kuloko engikukhulumayo nina ningakwazi yini engikhulumile engakazi ikhulunywa indlunkulu ngesilo uma ngabe khona engikwaziyo mina ngesilo okungakaze kukhulunywe in public kanti mina ngikutholaphi ngizitholaphi mina indaba zesilo ngoba isilo sile asikhulelanga ngisho la kwaZulu sikhulele eSwatini imfihlo zaso ngisho zaseSwatini ngizithathaphi mina ngizithathaphi ngoba mina ngwasembumbulu le eSouth Coast ngithathaphi imfihlo zesilo mina angithi yonke lento ila kuma social networks zonke imfihlo zesilo zakhulunywa kwabe zindaba abamaphepha abazibhala phansi za televised koma TV ko YouTube zikhona imfihlo zesilo lamanyala engiwakhulumayo akhona akhulunywa yiyo ngqo indlunkulu okuyifamily yasisilo ayibulawa ngani yona ayizondwa ngani yona akusho ngani ukuthi yona indlunkulu inenhlamba ithuka isilo ayihloniphi indlunkulu anisho ngani kanjalo indaba amakhuluma uMax nithi uMax akahloniphi uMax akasihloniphi isilo kodwa lezi zinto ezikhulunywa uMax zonke zakhulunywa indlunkulu nathula du nathula du wenzeni uMax uMax uzazela lezi zinto ayikhulumayo uyithatha phi uMax lezi uyithatha phi uMax lezi azikho la ko TikTok lezi zinto engikhulumayo labantu abaserious ngokuthi hayi uMax kumele abulawe nathula nathini indlunkulu ikhipha lamanyala iwakhiphi wa expose nathula nathini anibulalanga ngani indlunkulu ngoba uMaxwell ukhuluma into already exposed it is already exposed by his own family sengenzela nje ukuthi nazo ukuthi noma ngathiwa niplanani noma ngathiwa kwenzakalani nize nazo ukuthi nobe nidlalele ngami ngobe nidlalela ngami futhi nobe nidlala nangenhlamvu zenu ngoba lento engiyikhulumile mina noma ngingafa kodwa nizosala iqhubeke ibe khona izosala iqhubeke ibe khona abantu bayazi ngoba ayikhulunywanga yimi ayi-expose-wanga yimi ya-expose-wa umndeni wesilo lento zonke izinto engiyikhulumayo za-expose-wa umndeni wesilo ayikho into engiyikhulumayo mina e-expose-we yimina ngoba ayikho into engiyaziyo ngesilo ayikho uma ngabe izinto engiyikhulumile zamanga okushuthi kwa-expose-wa amanga angingajeziswa-ke umuntu oyikhulumile akujeziswe ama-exposers laba abazi-exposer ngoba ziyaziwa yonke ingane ngisho efunde eprimary uma ngabe nje i-understand i-smartphone sayo iyazazi lezi zinto ngoba zila ko-TikTok ziko-Facebook onke lamanyala onke lamahlazo ala ko-TikTok ako-Facebook okunye nje isilo siqeda ukwenza siyadivorce khona manje kuyatrenda akekho umuntu ongazi ukuthi isilo sibhizi ne-divorce konke lokho nizozonda uMax nizothi kukhulunywa uMax nizothi uMax uthuka isilo nizothi uMax akahloniphi anazi nina ukuthi isilo sibhizi kumanje ne-divorce anikwazi lokho mase sikhuluma sekumele thiwe sobulawo anilifundanga yini ilanga elalibhalile ukuthi lapha ya kwakhetha omthandayo kufike umndeni uhamba neintombi
beyoqoma isilo, intombi yalomndeni iyoqoma isilo ngoba isilo sayishela le ntombi emkhosini omhlanga ngo2022